Gwener, gorffennaf y 15fed, 11 o'r gloch y bore. Bore da, deian, neithiwr, ar ôl tynnu'r mwgwd, oddi ar y person mewn gwisg gorilla, ges i sioc. O weld taw Sioned Roberts! Sioned Roberts oedd yna. Sioned Roberts, y ferch gyfeillgar, y beth sy'n siarad gyda hi yn swyddfa Dwy Dderwen. Dydd Llun. Edrych, so Sioned Roberts, y ferch yn y swyddfa, that nice young girl yn y swyddfa, what a shock. Ges i sioc, okay? Edryches i, so S-E looked, edryches i fyw I llygaid. So look into your partner, look, dead into me. Edrychwch I fyw llygaid. So edryches I fyw. Edryches I fyw I llygaid. Pam. Why? Pam. So ydych chi'n mynd pam. Why? Pam. Nes di roi croen banana ar y llwyfan heno. O dan draed under the feet of Alice Angharad, Governess I. Pam, medde hi. Pam, why did I do it? Pam, achos. What's the reason why? Well, you're going to write that reason later on. So the community mewn dau grŵp yn hwyrach mae'n gyda ni, you're going to create the motive. Okay. You're going to create the motive. A wedyn, dyn ni'n mynd I roi, so you're going to come up with the reason why. Pam, she's done the dastardly deed. We know she did it, but Pam! It's not, ddim digon da, not good enough to know who did it, but why did they do it? Pam, gewch chi ysgrifennu, gyda help Nia a fi, gewch chi ysgrifennu, gyda help Nia a fi, two different endings as to why she did it. What was the reason, what compelled her to do the dastardly deed. Right, okay. Well, so dyn ni'n ôl at ni. Well, beth bynnag, anyway, beth bynnag yw'r rheswm, whatever the reason, beth bynnag yw'r rheswm am dy weithredoedd, for your actions, medda fi, y gyfraith yw'r gyfraith. Y gyfraith yw'r gyfraith. A byddi di, future tense, you will, byddi di'n treulio'r noson mewn cell oer heno. Felly, iawn. A dyna ni, Deian. Mae fy wythnos o wyliau bellach ar ben. So my week of holidays is ar ben, over and done with. Nôl a fi, back with me i'r swyddfa dydd Llun, I ddatrys mwy o ddirgelion, more mysteries, a dal mwy o ddrwg gweithredwyr, more criminals. Ond, bydda i'n siŵr, I am sure to be, bydda i'n siŵr o ddod nôl I ganolfan Dwy Dderwen eto. Wedi'r cyfan, after all. Wedi'r cyfan, mae rhywbeth mlaen yma trwy'r amser. Dych chi'n gallu cerdded, loncian, rhedeg neu seiclo, dringo, abseilo, rhwyfo neu nofio. Ac mae nhw'n gwneud tarten geirios hollol ansmaradigaethus yma. Hwyl am y tro, Dilwyn. Y diwedd.